Ibuka gukora subscribe kuri D1 BTV, amakuru yizewe ujye uyabonera ku gihe. Wowe utarakora subscribe ushishikariza kuyikanda, nawe utarayikora nizere ko biraza kurangira uyikoze. Ngushimira wowe wakanze subscribe. Uretse kuvuga gusa ko ashingiye ku mategeko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakuye ku mwanya wa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi, nta bindi bisobanuro bigaragara mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe mu Rwanda. Itangazo riragaragaza ko bwana Gatabazi wari umaze umwaka umwe n'amezi 7 kuri uwo mwanya yasimbuwe na bwana Jean-Claude Musabyimana. Uyu wamusimbuye kuri uyu mwanya wa Minisitiri yari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Mu minsi ishize ubwo bwana Edouard Bamporiki yaburanaga ku byaha byo kwaka no kwakira ruswa yakomoje kuri Gatabazi. Icyo gihe Bamporiki bisobanuraga ko yafashaga abari bafungiwe ibikorwa by'ubucuruzi ngo babafungurire. Yabwiye umucamanza ko na Gatabazi yari abirimo kandi ko yasabye abo yafashaga kumwegera nka minisitiri bakamugezaho ibibazo byabo. Nyuma y'inama yabaye mu mpera z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka igahuza abayoboke b'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi, hari amakuru yumvikanye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko ukurira iryo shyaka Perezida Paul Kagame yaba yarihanangirije Gatabazi. Mu biganiro by'abakorera ku miyoboro ya YouTube bavuze ko Kagame yaba yarabwiriye mu muhezo Gatabazi ko atiyumvisha impamvu dosiye ya Bamporiki yamusize amahoro. Urugero ni nk'umuyoboro wa YouTube Umuryango TV mu kiganiro Akara yifunge bakoze iyo nama ikirangira. Abasesengurira ibintu hafi muri politiki yo mu Rwanda bavuga ko izi mpinduka Perezida wa Repubulika ari gukora ari ngombwa, ashingiye ku bibazo rubanda rugenda barumugezaho iyo yagiye mu baturage. Bwana Ismail Bukana n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda wigisha ubumenyi mu bya politiki aravuga ko izi mpinduka zigamije ko manda y'imyaka 7 irangira neza. Guhindura rero ntabwo ari bitangaza bihoraho, ariko rero icyo nashatse kuvuga ngo iriya minisiteri yo ni na minisiteri isaba gukuba kabiri kuruta izindi minisiteri, kuko ni minisiteri ireba iby'abaturage, ni minisiteri ireba ubutegetsi bw'igihugu, imiyoborere, kandi urumva aho turi kugana muri manda nuko imiyoborere igomba kugira imiyoborere isobanutse, imiyoborere igera ku baturage, itanga serivisi ku baturage ku buryo mbese abaturage bibonamo leta y'Abanyarwanda. Kuri mwarimu Bukanani muguke muri politiki hari icyo abona wasimbuye Gatabazi yagombye kwitaho akimara kugera muri izo nshingano. Umusimbuye nta kindi agiye gukora uretse kugendera ibyo bagenzi be bakoze. Nge numva ko yashingira ku byo abandi bari bagezeho, ariko bashyiramo n'imbaraga, kuko urumva ko niba tuvuga ngo manda y'imyaka 7 dore nta n'imyaka igera kuri 2 isigaye ngo ageze n'umwe n'igice, ni ukuvuga ngo agomba kumenya neza ku murongo leta yihaye ya manda y'imyaka 7 ko ibisabwa cyangwa se ibyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yemereye abaturage byashyirwa mu bikorwa. Biramusaba gukora kabiri, aho abandi bakora inshuro imwe kabiri, bagomba gukuba kabiri rero kugira ngo amenye ko inshingano ashoje ubutumwa ibikorwa birute amagambo. Bwana Oswald Mutuyeyezu nawe ni umunyamakuru ukurikiranira hafi bya politiki y'u Rwanda. Afatiye ku mpinduka zimaze iminsi, we arasanga izikomeza kugaragara muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu zidasanzwe. Iryo uyu munsi ryo ni rirakomeye cyane, kuko uyu minisitiri basimbuje yari amazeho amezi 20. Mu by'ukuri iyo urebye nka Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu nayo isa nk'igiye kuba nk'iy'uburezi muri iyi minsi vuba aha ngaha. Ndekereza ko wibuka Musoni James nk'ejo wundi, wibuka Francis Kaboneka nk'ejo wundi. So sinzi, ntekereza yuko Perezida wa Repubulika asa nkaho yabuze abantu koko bakora neza ku buryo batinda mu myanya. Niryo jambo rimwe navuga. Afatiye ku biganiro umukuru w'igihugu aherutse kugirana n'abayoboke ba FPR Inkotanyi, Mutuyeyezu ntabura gukeka zimwe mu mpamvu zatumye Gatabazi adatinda ku mwanya wa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu. Honorable Gatabazi Jean-Marie Vianney ni umuntu waba mu depite mwiza, mu senateur mwiza, ni umuntu waba umuyobozi w'abandi bakozi, ariko atari umuyobozi wo ku rwego rwa politiki hejuru kuriya uyobora minisiteri ireba ubuzima bwa buri munsi bw'abaturage. Nta mutima mubi, abaturage arabakunda, ariko kumanaginga gucunga abandi bayobozi b'inzego zibanze ntekereza ko bitari buzamworohere, kubera atega amatwi buri wese n'abatari mu bashinzwe. Kuko na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame aherutse kubimubwira ati niba ari umutima mwiza wo gufasha birumvikana, ariko ko bikabya. Jean-Claude Musabyimana wabaye Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu yari asanzwe ari ku mwanya w'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Mu mwaka wa 2017 na 2018 Musabyimana yabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutaka n'Amashyamba.
ni umwanya yagiyeho avuye ku kuba guverineri w'intara y'Amajyaruguru. 2016 yabaye meya w'akarere ka Musanze, mbere muri 2015 yari meya wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu muri ako karere. Musabyimana afite impamyabumenyi y'ikirenga mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza ku bijyanye no kuhira imyaka. Naho kubireba bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi, mu kwezi kwa gatatu mwaka ushize 2021 nibwo yagizwe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, yari asimbuye kuri uwo mwanya Professeur Anastase Shyaka wagiye guhagararira u Rwanda mu gihugu cya Polonye. Gatabazi ari mu bategetsi badatinze kuri uyu mwanya mu gihe cy'umwaka umwe n'amezi 7. Gatabazi yageze kuri uwo mwanya avuye ku kuba guverineri w'intara y'Amajyaruguru. Aha naho kubw'amakosa aketsweho we na mugenzi we bwana Emmanuel Gasana wategekaga intara y'Amajyepfo bigeze guhagarikwa by'agateganyo, inzego zibakoraho amaperereza babona gusubira mu kazi. Gatabazi mbere yo kugera muri iyo myanya ikomeye yanabayeho umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda mu gihe kirenga imyaka 10. Hagati mu kwezi kwa 10 mu mwaka nibwo umukuru w'igihugu yirukanye icyarimwe abagize komite nyobozi y'abakozi batatu bakuru mu kigo gishinzwe imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro RURA.